Pamirsa dawek retribusi pungutan wisatawan asing PWA utawi turis levy 150 tali kemargian sampun langkungan satak talian diri wisatawan mancanegara Wisman sane naur levy. Duaning sapunika kantos mangkin kauningin petang 10% saking kuentanan Wisman sane rau ke Bali selami 14 Februari kantos plekutus Maret sampun naur turis levy. Ring sajoning mastikayang turis levy puniki pemerintah Provinsi Bali ngelintangin Dinas Pariwisata Bali pacang digelisang pemargin sidak PWA sane karencanayang kekawitin ring Mei nanging risampun kemargiang evaluasi pamuput nyane galah pemargin sidak digelisang ring Maret nemangkin sidak kemargiang awit tanggal 6 Maret sane kaulengang ring genah-genah wisata ring Bali inggian skadi uluwatu tanah lot ulun Danu Bratan saha tampak siring. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun ngewedarang sidak puniki wantah mata tujuan nureksain tur mastikayang wisatawan asing sanerau ke Bali sampun naur PWA utawi durung kawohin ring kuentenan kedatangan wisatawan asing ke Bali wau petang 10% sane sampun naur PWA utawi limang talian diri erahina. Setelah pacang kekawitin ring panguntat uku tanggal 6 Maret antuk nyarengang samian bage pariwisata miwah Pol PP pariwisata sani kemargiang ring genah ngerancing objek wisata mangdane nenten ngulkul parikrama wisatawan antuk nyak siang pekantenan widangan wisata Winata Bali Pos nguningayang.